Mimi tuan rumah sini tembangi sareng mama tuan rumah menangan kane sing paling eman saya Bapak Jumadi sareng Ibu Erni minangka mama tuan rumah jalan-jalan Bapak Jumadi sampun lali mas selawas sampun lali hormati kakek bunda Ijia wong sudah maju calon majikan. Ayo dijalani. Orang baik masak loyongi. Merikatan baik masak krebat. Nok bini Randa Taiwan dijalani. Mamatan rumah. Angguk Kang Imin. Masing goreng. Hormati kangge sekretaris Baladika. Hormati kangge ngone-ngone Bapak Kusubana.